Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha go semoya ka Dr. Magabo. Ebile ke amogela le ba ile gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. Ke tlo gopela gore le subscribe, le like channel la rena, le gotle le notification bell. Ke a leboga. Le kgone ke rata re dire reading ya rena ya beke yona ye, weekly prediction. Re bona gore na tša phelo di tlo sepela ka sebopego mang. Ke na le the star, ke na le the 6 of coins, ke na le the wheel of fortune. Ka buša ka ba le karata e tšwa go the mother earth e re go sincere heart. Okay, a re ko rena di tlo sepela ka sebopego mang. Ge ke lebeletše dikarata tše ka mokana tšona tše tharo tše tša ka mo godimo, ke bona beke e botse, beke e botse. Kore ke bona dilo tše di botse di tla ka ra bophelo, ke bona lethabo, ke bona kore peace mo moyeng wa gago, ke bona kganya, ke bona all surrounded by the light. Ke dilo tše le gore ke di bona di tla mo go wena, ke bona di-blessings di tla ka ra bophelo ba gago. Ba re o tsebe gore bokamoso ba gago bo a phadima, gore your future looks very very bright. Ditoro tša gago di tlo phethagala, e tlo ba nnete. Ditoro tša gago, e ke bolela ka ditoro, ke bolele ka toro tše le gore re di lora robetše fela. Ke bolela ka ditoro tše le gore re bitša di-daydreams, daydreaming. Kore daydreaming e tshwana le nkare ke ntho ya go visualize dilo, kore go bona dilo ka leihlo la semoya. O kgotse o dutše fela, kore o ke bona kore o reile koloi e itseng, goba mohlomongwe o ke bona business yao e growile, e gotše, goba o ke bona o thomile business e itseng. Ga se o tlhoba le yona business eke, mara already ya tla ke di-creative ideas di a tla ka dikgopolong tša gago, gomme o re go dutše fela o nnoši, o rile quiet, o rile tu ka mo monano wa kore go sena dilo tše di o disturbang. O gopola fela ka eng, goba go tla fela eng mo go wena business ye le wena o swantse o ithome, o bona o ithomile, and then go e visualize mola o e bone ebile e growile, e gotše, batho ba etla ba reka ba o supporta jwalo le jwalo. Ke yona toro tše ke bolelago ka tšona. And then ge e le ditoro tše le gore maybe o di lora o robetše, kore kgotse o robetše then o thoma go lora, wa kgotse le gore o ba le toro tšela tša go kgotse o lora o bona nkane gore mohlomong o bona lešaka le legolo le lo letletše ka dikgomo goba diruiwa, dipudi, dinku jwalo le jwalo. Dilo tšeo di mina abundance, di mina dilo tšeo tse di etla. A se gore o tla ba le dikgomo tše, ka nako o ka no ba le tšona, a kere ka nako tše dingwe kudu ge e le gore o rata dilo tša temo, ka nako ngwe ka se be dikgomo tšela. Dikgomo tšela ka bose tšona di emelang lefa, tšhelete, kore di a bontšha gore abundance e etla, tšhelete e atla ka ra bophelo ba gago. Kore dikgomo tšela goba diruiwa tšela di representa lehumo. Ka nako ngwe o bona kore o ena le garden ngwe kgolo-kgolo mola, go tletše mafela, wa tsa re keng a kgatlhiša a nonne, o tletše dimela, kore dilo tše le gore o di jetše, di-fruits, di-vegetables ke tša gago. Tšona dilo tše ntše o di bonago di indicator eng, a wealth, abundance ka ra bophelo ba gago. O se ka lebala gore yona abundance o e bonago mo ditorong, le mana ba gago spiritually ba e bona. Ba šomiša magic, ba šomiša di-spell, ba šomiša dipheko tše dimpe tša meleko, ba checka bophelo ba gago ka mehla, ba checka future ya gago, ba se ba tseba rena from now on up to the next 10 years go tlo diragalang ka wena, go tlo tla eng le eng dilo tše di botse ka ra bophelo ba gago. So they will make sure ya gore ba stope dilo tšeo. So ke ntwele ya gore ka mehla go rapela o gopole go rapela for protection for di-blessings tša gago, di seke kore go ba le motho a di-blockang, go se ka le motho le gore o utswetša tšona, di tla go wena. Manna ba se ka di bona ba fatlhege, ge ba thoma gore ba checka dilo tša gago ba fatlhege, ba seke ba bona selo. Mara o gopole gore yewe e ka se tiragale ka thapelo fela, o swanetše o tšee action le wena go make sure ya gore o thibela meleko ka ra bophelo ba gago. So molaetša wa bohlokwa kore dilo tše di botse di etla ka ra bophelo ba gago. Ba re di-challenging times, kore nako tša go kgotse le gore wena bophelo o na le mathata, o phela o lla, dilo tša di sa sepele ga botse, o na le mathata a ditšhelete jwa ba re di sa tlo fela dilo tšeo. O ka no ba na le dikoloto gane jwale, mara no gore dikoloto tšeo di sa tlo fela. Ka mehla e re go rapela, goba go bolela le badimo bao ba le go mokganyeng, o ba go botse ka dikoloto tšeo tša gago, o ba kgopele gore ba tsentšhe letsogo, ba o thuše o tšwe ka re ga tšona.
ga ile gore o na le addiction e itseng a kere ye le gore e tšea tšhelete e ka ba addiction ya jwala di-drugs e ka ba go betcha like lo tša di-bettings o kgwetse le o nthela gore wena kore o raloka bošaedi mo e leng gore le go loser kore the more o losang ke the more e le gore bile wa kwata ebile o ipotsa gore a tsa re keng ke nyako o buša tšhelete like ke lose tšeng o tšea tšhelete a mokona le yona o betšha ka yona o feletša o sena selo o feletša o kwatile o le frustrated o sa tsona o direng so ge le gore o na le those type of addiction goba o kare kore you are obsessed ka this thing mara wa bona re ntho ya o itlišetse tšhelete ka nako no wina gannyane fela mara o winele gore e dirang e tšere tšhelete ntšhi so ke tše dingwe tša le ke rata gore di check ka ra bophelo re ka no ba rata go betšha malebela gona ka motlhe ke betšha a na tšhelete ke winang e buša tšhelete a moka ele engeleng na today nka wina motlho mongwe wa kgotšela gore ebile e fetile nyana yela ke betšitšeng ka yona e buile yela ke betšeng ka yona ebile ke na le commission gape mara question kore na tomorrow ke ya go betšha ga yo tšea tšhelete ka mokana enela ke winne mabane ka mokana ya ba ya tšea le gore e ka mo bankeng na ke e savile na so ke some other things tšeo santse di check ra bophelo ene go kgotšela gore go na le kore dilo di diragala mokgonowe ka nako tše dingwe ke meleko batho fela ga ba dira blockage tša bona di affecta those things as well nto e le gore e ka o tlišitša tšhelete go kgotšela gore wena o na le lucky ya go betšha wa betšha dipero wa betšha something wa wine ke lucky ya gago e tšwa ka moara matsogo a gago matsogo a rena ga a tshwane ba gagešo ba bangwe ga rena matsogo a rena a se a la di-lucky kore ga rena yona ntho la gore nka wina lotho ba nka wina eng ga ke na di-marks tša gona ka moseatleng sa ka sa go bontšha gore nna I can win 1 2 3 nna nka kry-a lenyalo nna nka ba le di-business tša ba successful eng ga ke na those marks so wa kgotse le gore then le go ka ba le tsona those marks tša bontšha gore wena o ka wina mara already mana ba bone gore wena o na le tsogo le la mahlatse la go tshwara lo tša tshwane dilotho le dilo tše dingwe and then ba dirang ba bona gore wena o ka wina di-millions and then batho mo dirang batho ba go blocka those things instead ya di-millions tšela di tle mo go wena ditšhelete di tšwa mo go wena di felela ka gona mola o betšhang gona so ke ntwela gore you need to be surrounded by the light all the time o be surrounded by kganya o rapediše di-lucky tša gago di-blessings tša o di rapediše di tle go wena mana ba se ka di bona mana ba se ka di blocka so ba re di-challenging times di tlo fela nto la kgotsa wena o lla ka mabaka ditšhelete dikoloto eng ilo tša moka tsona di sa tlo fela o sa tlo phela phelo bo botse bophelo ba o tlala ka peace ka kore mo go wena mo pelong ya gago wa kgwetša o sa lle ka tšhelete go ra gore motlho mongwe go ka tla lehumo mo go wena go mongwe o ka no se tle lehumo ga se re telelo tša go tshwana mo lefaseng go na le ba e le gore e ba tle le lucky ele ya go huma ba bangwe ga se ratla le yona lucky ewe mara kgotse e leng gore le ge ba bolela ba re nako ele ya di-challenging times e tlo fela go tlo ba le lethabo go tla ba le dimpho go tla ba le tšhelete tšeo e ka no se be di-million mara e ka ba tšhelete e le gore ke tla kgona go patela metsi ka reka metlhagase ka reka dijo ene kgotse le gore ga ke nape ke ketimišitše tšhelete ka raphelo baka tšhelete ga entire gore ke thabe tšhelete ke no inyakela fela for my needs so ga se ke iketimiše because I'm not here for it re tšetše dilo tša go fapana mo lefaseng ka re ka nako ngwe ka kgotsa e le gore o ketimišitše tšhelete mafeletšong temptation as long e bona gore wena o nyaka tšhelete ka pelo le moya o nyaka lehumo ka pelo le moya temptations di ka thoma go tla mo go wena o gopele gore batho bale ba go loya bale ba kgona go romela di-spirit tše le gore di kgona go manipulata o kgotsa o thoma o kwa di-voices ka maare ga monaano wa gago di go botša dire mare ka gore šimoki a go loke selo a go go le selo o diphela o lla why o sa yo reka something gore o hume mafeletše o dirange wa sepela o reka dinoga tšela re bonang ba di reka o reka di-tortoise tše ntse la re bonang ba di reka le tše dingwe tše le re bonang ba di reka e se dilo tše le gore ke di-pets goba e se dilo tše le gore ke diphofolo tša badimo ra tseba gore motho a ntšhisetše a ena mpho ya badimo e le ngaka goba moprofeta ba o mongwe o ka kgotša badimo ba ka nna ba nyaka a pet e itseng gore a be le yona e le ntho e la gore ntho e representa badimo ba gago goba e tlile go tlo protecta lapa lo tša tshwane di-tortoise
mara bana go na le tse le gore tse dingwe batho ba thwala ka tsona go ba le re go na le tse dingwe di tlisha meleko ba loya ka tsona so go ra re o santse o be careful o ka thoma go ba manipulated wa thoma go bontšhiwa dilo tša mohutono wa thoma go ba le moyo la gore e re ke ye go thwala ke ye go reka lehumo and then go ya o dira dilo tse namka then keng go ra re you are selling your soul to the devil o sign a contract le devil ditlamorago tša yona ntho e keng ke ntho la gore swantse o thoma o sacrifice batho ba bangwe ga o sacrifice family ao fela o sacrifice le di-friends baagišane anyone a leng very close to you di-colleagues tša gago na madi ao ga a falala wena o fila jwang ka metlha o tsoga tšhelete e tletse ka moke mare madi a falala batho ba lla ka montle ka baka la gago wa ipsina ka yona tšhelete le na ka nako ngwe batho ba tsamaya ba ya ba reka dilo tseo motho a sa tseba nana gore okay ba rile ge nka reka oil e itseng ke tla huma santefa that oil is not only an oil go sa ntho le o makala e setse fetogile e le phofolo e itseng o makala ntho ele setse nyaka madi goba e nyaka lekgarebe moo then o thoma go tswa tseleng o thoma go dira dibi jwale because o swantse o satisfy ntho ele ka gore ge o ka se satisfy e tla go bolaya so go ena le gore o re okay a ke ne gore empolaya ga ke lose life ya ka rather than go sacrifice maphelo a batho ba bangwe then a kry yanong go dilo tse setse di o manipulate di o dira gore o be greedy di o dira gore o be le pelo e le ya bothata o ska kwela motho mongwe botlhoko o tswela pele ka o dira dibi after dibi na tšhelete la e tletseng ka mo ntlong o tlo ipsina ka yona na so that's why ke re ka nako nngwe kore re be careful ge re nyaka tšhelete re nyake in a good way and re nyake gore e tle in a good way e se ka ba ntho e la gore wena wa sepela ore re ko reka eng goba e re ke go thwala wele go na le tse dingwe le gore di a rekišiwa go tse le gore re di ngaka re le jalo re na le di-chemistinyana tša rena re a di rekiša letse but ga se ntho e le gore motho wa thwala ka yona it's just a simple thing mo e le lena ke tla go botsa gore wa bona ntho e ka se o khumiše but e ka go fa lucky ge e le gore le wena wa ke cleanser gore e be le maatla o swantse o be cleansed motse wa gago o be cleansed and o rapele and o bolele badimo ba gago and o thute go manifesta dilo tse di botse ka raphelo ba gago then e tla o thuša this oil mare wa baletela ile gore bana o botsa gore ye wa reka yeke o seno e reka fela boom lehumo le tlile so go na le tse le re santse re ditšhabe ka re ga bophelo go na batho le ba ratang romela di-message goba ba mfounele motho a mpotse gore gogo nna ke nyako no huma ke nyaka lehumo ke nyako ba a millionaire ke nyaka gore o nrekišetse something se le gore se ka ntia gore ke hume then ke mmotsa ke re nna ga ke bereke ka dilo tseo ga ke rekiše dilo tša mohutonoo nna I'm just selling simple things tse le gore ke šomiša simple herbs go di dira go di prepare that's why dilo tša ka di nyaka goreng gore le wena o re go di šomiša ebane o cleansed motse wa lona o cleansed ga ona di-negative energies and wa re go le sowe o ntse o rapela jwale o bolela le badimo ba gago o ntse o manifesta jwale go na le tse dingwe tse le gore o ka di kgotsa wena o di dira wa kgotsa let's say o dira all those things tsela ko botseng tsona go rapela go cleansa jwalo le jwalo mara wa kgotsa le go na le tse dingwe tse le wena wa di dira ka raphelo ba gago tse le gore di dirang di blocka tšheletela gore e tle go wena di blocka lucky ela and wa kgotsa ke dilo tse di simple tse le wena wa di dira but wena ga o tsebe gore these things di blocka lucky ya gago dilo tseo keng mokgwa wa lesebo ge re ntse re fela re seba ka batho ba bangwe ge re ntse re fela re ba le jealous re jealous batho ba bangwe go na le ntho nngwe e ya ndisturb ke rata dilo tša tshwana le TikTok sa le ka registera le yona ka thoma o dira di-video gona mola TikTok mara I think ke dirile 3 times ka fetša ka stopa because okay ke a e dira and then ke lebelela di-video tša batho ba bangwe tse dingwe go tse le gore di a nthabiša ke a tshega tša di-jokes ge ke fetša fela wa ke no robala ke thabile because ke tlhole ke tshega le tshego gape ke nthwela ke setlhare se segolo le tshego ka raphelo ba rena se cleana di-chakras se tshego le thabo le cleana di-chakras le tlhatswa your spirituality le cleansa your soul le wena kore le ya go cleansa your body physically mentally spiritually mara yana wa kgotela gore go na le di-video tse dingwe o tlo kgotela gore o kwa o theletše video ela motho ola o diang o roga batho ba bangwe goba o fetola batho ba le ka tsela e le gore ga se e botse goba o moka batho bale
ke tšona le tšele gore kgwetse le gore ish di a nnyamiša ge ke fetša go bona ntho ela ke feletša ke nyamile yang affecta negatively ke robala ke se ke thabe and ntho e affecta mmereko wa ka the whole week ke ntho ya dira ke stope go dira di-video gona mola ntho ene ele ba platformong ela and then nako tse ngwe ke rata go lebelela le tsona di-YouTube o kgwetse le gore ke no lebelela di-other channels ke be ke rata go lebelela channels tša di-gossip well channel tša di-gossip ga di na bothata as it's not just only gossip I can maybe just o gore o be up to date ka maybe ka motho le gore let's say go na le an artist goba celebrity le gore maybe o ka ba o e rata o ba o e favor but ka nako tse dingwe a kgwetse le gore let's say motho la whether o dirile selo se sempe ore a sa dire selo se sempe mara go na batho ba ba ile gore ka ra bophelo ba motho what do they want ba nyaka di-negative things ka mehla lo ka kgwetse motho la o dirile dilo tse di-positive kore they will dig deeper gore ba kgwetse something small nyana batho ba mo criticize batho ba mmolele gampe let's say motho la o na le this celebrity goba whoever is going through some things o na le mathata ka ra bophelo ba gagwe nampile instead ya gore ba mo fe support ba mo rapediše o tla kgwetsane batho mo tliša go romela di-negative comments jale kore ba mo foša ka marumo ba ntse ba mmona re o ile fase ba mo feleletša ba mo gataka ka maoto ke tšona ke dilo tše ngwe tše le gore di a nnyamiša so mo e le gore ke feletša le gore ke kgotse ke potša kere ish a ke sa lebelela ntho e itseng goba le le gore ke a lebelela I know gore ke tlo lebelela channel tša mang le tša mang I know gore this person is very very kind e ka no ba e le a gossip channel but she's very kind or he's very kind o ka se kwe kore yena what this person I drinking o no deliver melaetša ga gata ke batho ka maoto ga tlhabe batho ka marumo this is very nice o show us support maybe ka botsa batho gore mamang o rage ko 1 2 3 guys let's pray for this person wa bona gore o fa support and we encourage batho gore ar kwatameng ka dikhuru re re ke thapelela le yena motho la re mme ka ra thapelo tša rena this is very nice ke nyamiša ke tša go kgwetse le gore motho let's say o na le too much pride o ikgogomoša go gata ka batho ba bang ka maoto ka dieta and o ka no ba ile gore maybe ke tlhala ke bolela kere o ka no ba ile gore maybe you went through some things bad things no batho le rona le tšone ba o dirile tšona ba o kwisitše bohloko go bo gola goba o ntse o go tšole ka mokgonong well o tšwile ka ra baphela batho bale so go ya ka nna di fetile tšela why o sa tshwarele batho bale ka pelong ya gago and move on with your life rather than go tšele gore wena all the time o busy ka batho bale o busy ba foša ka marumo so gore gore wena inside your heart you are not healed and wena wa ba attack and wena o nyaka crowd yo ka o thušang go diang go attacka batho bale tseba gore rona batho ba ile gore ba ka o gala for behavior yewe ba bangwe ba ka no se o gale ba no tswa mo go wena ba no kgaogana le wena go na le ba bangwe ba ile gore ba tlo go tlhotlheletša gore tswela pele wena ba foše ka marumo tswela pele ya bane ke batho ba ile gore ba dirang ba go wetša ba nyaka go bona darkness in your life well o ka no ba ile gore maybe gantse dilo sepela gabotse o ba successful but nako ya gore dilo se ke tša sepela gabotse e tlo fitlha karma is a beach so ka lena matšatši o tla kgwetša tšona le tšela o bego o di bolela tše dimpetho batho bale le tšo o bego o ba wišetša tšona then they come around they come back to you o tse gore anything kore e ka ba let's say wa o manifesta le tše di botse a kere manifestation la gago e ya kae o raise your vibrations ya to the universe and then the universe will come back and bring ya o tlišetša yona ntho la o e manifestang ya tla go wena same thing applies to gossip ga re ntše re gossipa ka batho ba bangwe re ba jela mona re ba gegeya kore re ya publicly mohlomongwe channeleng tše di itseng re ya re ba seba goba mohlomongwe re botša the world ka dilo tše dimpe tše ba di dirilego ba dilo tše le gore ba di dira kore the minute o bolela negative things goba dilo tša go sebe gabotse mantšwe le gore a ka koša motho mongwe bohloko mantšwe le lona a ya kae ke energy it will always go to the universe and then well lo tšela o di bolelago tše dimpe di tla no yana mola wena o iša gore di ye gona but you need to know gore di tlo boa back mo go wena because ke the universe ya responda anything we bolelang ya to the universe and then the universe need to respondela ya boa so ge le gore o bo o išetša motho the bad things dilo tšela di tlo boa mo go wena tše di bad ke ntho ba fela mare e tla go diragalela
7 times goba 10 times. Then sa dire be careful ka gore na why ge re bona le tsana tša phelo sa sepela ga botse gore na why dilo tša phelo sa sepela ga botse. I'm cleansed, motse wa ka o cleansed, ke a rapela, ke bolela le badimo ba ka, but still dilo tša phelo di sepela ga botse. Gantši dilo di gagile ke eng, ke check wena pele o ka tla wa šupa ngaka o ka monwana wa re a se a nthuša ga botse goba ke ena blockileng, ke ena a utswang di-blessings tša ka. Ke check wena ka boswena gore na ana ke neng la mafelelo mo o sebileng ka motho, ke neng la mafelelo mo e le gore o bušetse motho mo di-bad luck, ke neng la mafelelo mo e le gore o bile jealous to another person, wa jealous a motho o mongwe. Checka dilo tša mohuta nowe. And then one more other thing, mašata, di-arguments. Nako nngwe stay away from mašata. Go setse o bona gore motho ka mtlhe ke na le ena kore o dira letso e leng gore ke a kwata ka tlhakatlhakana, wa e bona le ntho e so kore ka kwata ka feletša bile ke rogana. So e ba away from this person, kry some space nyana from this person, kry some space nyana, o fole mo moyeng. Next time ge this person a dira anything e le gore ka o kwatiša, o kgone tse gore na ke tlo responda jwang goba ke tlo kgona go controla di-emotions tša ka jwang. So go ka stay away from those things, le tše re bitša re ke self-infliction ya di-negative energy. Akere wa dintšha ka kore go kare o ditšwa ka kare, for example, let's say a friend of mogotsi wa gago o go botša dilo tše di botse, di-plans tša gage, wa kwa e le gore pelo e le ya gagwe e thoma go ba le jealous. E gale o ka no e galela ka pelong gore a se ka go kwa e le gore mo gaufi le wena, wa e botša gore a pelo nko iketle please. Wa tseba ra sepelo ya gago ye ke bolelang ye ke akere ke negative energy e tsena mo pelong ya gago, e nyaka go manipulate kore e o dira wena o be le jealous, o e gale. Mola kgaogane le ena, wena o mo šetse dilo tše di botse, o mo lebogiše, mola a se no sepela leta kere sao e tšhweu maybe le ready. Rapediša pelo yeke. And so se ke setšupo sa gore ye nngwe ya di-chakras tša gago e ka no ba le pelo ye nngwe le other chakras ga di gabotse di blockegile. Then at least ke per 7 days ye le gore o tla ba o cleansa di-chakras tša gago, o invite a light into the ka gara bophelo ba gago. Ba re there's a light at the end of the tunnel. Ge e le gore wena di-chakras tša gago di-balanced, ge e le gore wena o respecta batho ba bangwe, ga o bole le bona ka o ba regeya, ga o na mona mo go bona, ene le wena you are surrounded by the light, o tseba o ke cleanser. Le go ka tlhoka tšhelete ya go ya ngakeng, wa tlhoka tšhelete ya go ya ba profiteng go dira cleansing jalo le jalo, at least šomiša cost salt. Cost salt a tshwana go tlhoka ka gago, e ba le cost salt every day all the time. Ge e fedile o ka no šomiša fine salt, mara it must be sea salt. Mara do not rely on it for a long time ntle le o šomiša dilo tše dingwe. Ke prefera gore motho a dire cleansing, and then kore o ka dira cleansing ya go ga tee mongwaga ge le gore thuša motho wa ngaka, but mo gare ga ngwaga o šomiša cost salt from the time o tlhapa ka yona gafetša, because di-energy, di-negative energy ke tlhola ke bolela kere ga di tliše ke bathakati fela goba kore wa bona mana ba fela. Di-negative energy ka nako tše dingwe re di kry-a le mo re yang gona, maybe ke mo mošomong wa gago, ke a big building, ga e cleansiwe is just a building, go tletše batho ba bantši, ba bangwe ga ba ke cleanse, they are surrounded by darkness. Ge ba etla mošomo ba tla le darkness yela e dirang ya go affect. Ba bangwe ba ka no ba šomiša dipheko tša meleko, nampile ge ba etla le tšona pheko tša meleko di a go affect. Simple example, o tsena ka ra taxi o ya toropong or o ya mmerekong wa gago, ka mola ra taxi ke batho ba bantši 14 people, wena kwana 15. Ba bangwe ba tla ka di-negative energy tša bona, ba bangwe kore ba na le an attachment ya di-evil spirits. Yona that attachment jela e ka kgona go transfera mo wena very easily, then ntho e la dirang ya go šala morago ya le wena ka gae jale o ikela pankeng. Ke batho ba bantši mola le eme line ile ka dipankeng le dira tše di o lile mollo, o kopana le batho ka mehuta, ba bangwe ba ke cleanse, ba bangwe ga ba ke cleanse. O tlo tsere go ena le an attachment o ka se tsebe, unless o ka kgotela gore maybe o tilta di-video tša rena mo e le gore bolela ka di-negative energies. Those videos tšela di botlhokwa kudu. Kore go ka di lebelela o tlo kgona go tseba gore ge something se se right, pele motho a ngaka ka tla go botša goba badimo ba ka go bontšha ka ditoro, o tlo bona immediately right, something is right, something se off. Matša go diragala 1 2 3
go na le negative energy mo e re ke cleanse ka speedinyana, then you use your coast salt or whatever you can use akere wa dira cleansing ya gago akere nna mo ka le motso wa lona wa bereka wa ba gabotse. So re santse re check-e pele maphelo a rena pele re ka tla ra check-a dilo tse dingwe. Okay, and then ke rata go botsa gore dilo kore ntho ngwe le ngwe e botse ke o e dirago it will come back to you ka ke boletse ka re anything e le gore we send it to the universe, anything e le gore e tswa ka ra molomo wa gago, anything e le gore e tswa ka ra matsogo a gago, it always goes to the universe akere, and then the universe will send it back to you. So go ra gore ka metlha o ka kgotela gore o na le moya o le wa lerato, moya wa kwele botlhoko, moya wa o thuša batho ba bangwe, o tla ba kore di-blessings tša di tla ba multiplied. Ka nako ngwe go just tšhelete o nang le yona 10 ranta it doesn't matter ke ye o nang le yona o ifa another person o le wa mona re motho wa inida tšhelete eke wa inida tšhelete eke, the universe e tla o bušetša yona tšhelete owe. Ka nako maybe go na le someone in the family o le mohlomongwe batswadi ga bana selo, ngwane o phasitše gabotse and wena o bereka mmereko motsene wa fila gore ngwane nka mo patelela registration university o tla bantšanya ka la le dibasari. Tšhelete nna o tšo patelela ngwanna kana it will come back to you 10 times e tswa from the universe. Go ra gore go wena o thuša ngwane okay a o nape gore ke nyako gore motlhang a feditše sekolo a bereka a mphe ditšhelete, no o e dire ka moya o dira ka moyela wa o mo thuša gore ngwane o le go sasa le yena a kgone go ke thuša, a kgone go thuša batswadi ba gage, a kgone go thuša le the coming kore o change-a ba re keng nka no re destiny ya generation ya mothoki kare ga a ka kgona go rutega ba successful then le bana ba ba tla ba gabotse, generation ya ka mokana e tla ba gabotse gore o ra re wena you are playing a very good part, a very good part o kana ba o sa e bone shame o change destiny ya mothola le generation ya gage ke a big thing into go e dirago wena o ka no bona o ka re a se sele, it's a very big thing but o e dira ka lerato a o e dire o expecta gore no motho ngwane o ke nyako gore motlhang a bereka a phela mpha ditšhelete because ke tla ba ke mo thušitše, and ebile a o e dire ka ntho la gore motlhang ngwane o ke a bereka ga sa mphele ka sente o tlo tšama mosenya lebitso gore he ge nkebe se ka nna 1 2 3 4 5 nka ba sokola 1 2 3 4 5 no o e dira ka lerato o change generation ya gage, destiny ya bona gore e be a better one, and o tla bona rona the university tlo o dirang as long as o sa e dire ka moyela wa o se bega botse o la gore ke nyaka gore a tlamphe tšhelete tša gage, ke nyaka gore kore ntho e ke dira mo yena ke mo fa so o tla ngwane o swantse a e buše tšhelete ke mo file yena 10 times. As long as a e dire ka moya owe I'm telling you are going to be very successful. The universe itself ya bona le tšeo tse go di dirago, the universe it can see inside our heart, it knows us better than we know ourselves. The universe will send you many blessings, and the universe will send that blessings e ka sendela wena fela, e tla sendela le your generations as well. They will be blessed, there will be abundance amongst them, lots and lots of abundance. Okay, so the universe ya o tlhotlheletša gore thuša ba ile gore they are in need, ba thuše. O ka thuša motho gape jang gape simple thing, mohlomongwe ebile o na le mmerekonyana ka mo gae, tlelassenyana e thubegile alfastere goba gona mmerekonyana o mongwe le se mmerekonyana o mogolo maybe gardenyana o hira motho mona tlo o direla garden wa kgotlela gore okay a o nape o mo patela tšhelete e ntšhi but motho la tšhelete la wa e appreciate because o ba sa bereke, and tšhelete la ka yona o kgona go tsentšha bana ba dikolo, o kgona go ba rekela dijo, o kgona go ba direla 1 2 3 kore ka o ne o hira motho la o dira ntho e botse, you are changing destiny ya mothola gore e be gabotse. Ka re ga motho la ka se bereke a palela ko support bana ba gage, a palela ko ba iša dikolong, bana ba gage ba tla fetša ba sa tsena dikolo ba e jajinyaupe ba ima ka bontšhi ba le bana ba ntšhi namka then their future is doomed. But because wena o kgone o hira mothola wa mo fa so mo fang sona, o kgona go romela tšhelete gae bana ba ya dikolong, o change destiny ya mothola, you are playing a big role mo lefaseng leke. Universe e tla o bless. And then ntho ngwe gape karata e ke ya the 6 of coins e go botjang ka yona ke ntela gore e tswa kara dikoloto. Ge le go tsena kara dikoloto, tsena kara dikoloto wisely, o se ka no kgotsa tsena kara dikoloto le di unnecessary ga di nyakege.
ge le gore o ya o decide go reka koloi e reke ge le gore o bona gore go botlhokwa gore o reke koloi goba wa gapeletšega gore o e reke go sa gapeletšege gore o e reke goba o ne e reka for fun gore wena o be le koloi o se ka tlha o sa sepela ka maoto checka budget ya gago ana are you going to afford paying that car o tlo kgona go afforda di-maintenance na go maintaina that car di-services jalo o tlo afforda petrol na ge koloi e senyegile o tla afforda go reka di-parts tše di senyegileng na ke some of the things tše le go swantse o di tlhokomele and wa re o dira seo gape wa tsa gore koloi e tshwana le motho koloi e tshwana le motse koloi ya thegiwa koloi ga re no e reila ke tše dingwe tša letšo le ke di learnile I didn't know at first ke di learnile ge ke bentše ke na le dikoloi di menoga dikoloi di thula beyond repair jalo le jalo and ntho le dirang ya o affecta emotional cause o feletša pele wa e ba bohloko wa lla gore why and ebile ya dirang e affecta le tšhelete tša gago e affecta le bana ba gago ka gae so ge nna ntho e ntiragaletse ka boka la gore ke be ke sa tsebe then today ke mo platformong yeke go botša wena go go lemoša gore o se ka dira the same mistake that I did koloi ya thegiwa okay and then ge le rona dikoloto make sure gore tše le gore ga dinape di le botlhokwa koloi ke ntho ya botlhokwa ntlo ke ntho ya botlhokwa a kere mara ge le rona kolo tše le gore ga di botlhokwa make sure o no di patela o tšwa mo go tšona a kere like dikolo tša tshwana le di-cell phone mo e le gore o ka no reka cell phone ka cash a kere goba motlho le o sa e reke cash wa kgotsa le gore maybe wa ile baya or o e reka mo e le gore wa tsara within 6 months I'll be done o se ka kgotsa o tša dikolo tše le gore o reka cell phone o e patela for 2 years so ke dikoloto tša go senyakega tše di unnecessary ba re e tšwa ka gare ga tšona ke tšone dirang gore lefa la gago le phatlalale wena ga o bone wena o bona ka re go o lositše 200 ranta ka oka la gore patela contractor cell phone 200 ranta is nothing santifa 200 ranta go ka e beya every month ngwaga o fela o na le bokae go ka e beya for 10 years ngwaga o fela o na le bokae go ka e beya for 50 years and then ke bokae ke pension ya gago okay ka e setse ke boletse ka re beke ke beke ya mahlatse go wena the wheel of fortune e gabedi e ka ba lucky e ka ba pati ke lucky jwang ke ntho la gore ge le rata go betcha well chances tša gore tla wina this week di godimo lucky tla go wena ka bontši mara o se ka lebala gore ke thoma video ke thomile ka goreng well the universe goba modimo goba your guides le ge ba o tshwaretše tšona blessings tšewe ba di tliša o se ka lebala gore batho ba le ba go loya bale ba gare ba di lebeletše ba checka life ya gago every day ba tshwara meeting ka wena and wena o noši o phuthile matsogo ga o tsebe bona ke lekgotla o kgotse motlhongwe ile ba le 50 ka ra lekgotla la bona ba ebile 1000 ka ra lekgotla la bona ba na le list ya batho ba bona ba ile gore everyday ba checka everyday wena wa checkiwa gore go sasa go tlhagang ka wena everyday wena wa checkiwa rona what's going to happen to you in the next coming 10 years and o tlo tsere ba checka dilo tše di botse di-blessings and then they make sure okay a re di-blockeng so ke lucky the wheel of fortune ke lucky tlang mo go wena ge le gore wena o tseba go manifesta goba go attracta lucky we ka raphelo ba gago but the wheel of fortune e ka ba bad luck mo go wena ge le gore wena ga o tsebe go protector your luck your blessings then ke nthola gore lucky ela ge santse re etle tšhelete ya phatlalala o jaya your last money o betcha ka yona o lositše so go ka ba le progress e ntšhi ka raphelo ba gago kudu ntho e le gore e utlišetša tšhelete kudu mešomo ya gago goba business ya gago o ra re beke o ka bereka bokaone kore business e ka sepela bokaone and ebile o ka kry-a le tšhelete e le gore bo sa expect unexpected money from somewhere okay so go tlo ba le a very positive change in your life dilo di a fetoga kore di tloga from negativity to positivity but then gore di dire ka mokgwa sepela le boela morago go video yeke o theeletše everything that I said dilo tšela le gore re ke kore self-inflicted negativity or dark energies re kgaogane le tšona a re kgaoganeng le go o ne kgotsa go fa comment o lebeletše video e tseng then o commenta mola o commenta in a bad way kore o commenta ka mokgwa le gore motho la tlo ga bala comment ela pelo ga ya ba bohloko
goba o mongwe o commentile ka mokgwa wena o idirang o ifa a thumbs up ra gore wa mo thuša o nola o lasa selo se a se bolelago o nana gore di-blessings tša di tla tla go wena jwang di tla tla go wena jwang di-blessings tša gago di ka se bule di tlile because wena o gare o dirang o dira letse le gore di koša batho bangwe botlhoko se o se sendang se se bad to motho o mongwe se tlo no boa back go wena ke karma. So go ba bangwe ke bona lucky ya koloi mme mo ka ba ile gore o plana o reka koloi chances gore o tla e reka koloi yeo kgopela the universe e go thuše go reka koloi yeo o be le tšhelete ya go e reka bola le mangwele a gago ba go thuša badimo ba gago ba protected di-blessings tša gago o be le tšhelete o e reke koloi yeo go ba bangwe ka no ba o decide go travela this weekend maybe o ya somewhere maybe holiday nyana goba go na le leeto le gore o le tšea rapela before sepela gore leeto la gago le be protected koloi se ka ya utswiwa goba ya hijackiwa go se ka ba le any accident mo tseleng and whoever a tlamang a reila koloi a reile ka bohlale a reile ka tlhokomelo o se ka kgwetša a reila a le busy ka difounu a reila a le busy a lebelela morago a lebelela kua le kua the next thing a sa concentrate mo tseleng something se diragala so a re beng protected all the time. Okay, secret or sincere heart pelo ye hlwekilego pelo e botse pelo ya bonolo pelo ye le gore ya tshepagala sincere heart. Your sincere and believing heart is enough to draw my grace and light into your world. Pelo ya gago ye hlwekilego ye leng gore ya believer akere e na le faith e dirang e enough kore e draw attention kore e draw akere to draw kore ke ntho like it's sort of a magnet akere le ge ntho e ka ba kua kgole le wena a meter away from you as long as pelo ya gago e hlwekile e le e botse e bonolo ye e le gore e na le tumelo e ntšhi automatically e kgona go through its magnet e kgona gore ntho e le a meter away e tliše ka speed mo gaufi le wena. To draw my grace and light into your world e tliša eng grace e tliša kganya e tliša lethabo e tliša kore dilo tše di botse ka gare ga bophelo ba gago ka gare ga lefase la gago ene kganya e kganyetšwang kae go the mother earth the universe. Forgive yourself for your perceived imperfections ba re o ke tshwarele wena ka boswena ka mogara kore ke tshwarele within yourself ke tshwarele for diphošo tše e le gore o di dirile diphošo tšela tša go ipotša gore wena you are not perfect goba di-mistakes tše o di dirileng ka ra bophelo ba gago ke nako e le gore o kwatama ka dikhuru o rapele o ke tshwarele o di bolele gore o kry-e ba re keng forgiveness go modimo goba go batho ba bangwe le o sa ye go bona akere gore modimo a o tshwarele ka dibi tša gago you need to say them o swantse o di bolele confession o ka se no re ntshwarele dibi tšaka mare wa se dimension o swantse o bolele ke dirile 1 2 3 ke kgopela re ntshwarele so go fetša bolela le modimo wa o tlo bolela le wena o bolela le your soul wa botša soul ya gago gore ke dirile 1 2 3 ke kgopela re o ntshwarele ke dirile moketekete 1 2 3 ke kgopela moketekete ola a ntshwarele gana mo a leng gona ka seseba a ntshwarele le nna ntshwarele le nna ke tshwarela ka phošola ke dirilego and ke tshwarela it means I will never do it again lo ka kgotšela gore o ka motho le o ka se go yena gantši re ba le ditlhong tša go ya batho ba ba kgopišitšego ra ba kgopela ditshwarelo nna le ditlhong but bolela le modimo o fetše o bolele le your soul o ke tshwarele. I see only my beloved child whom I wish to help. The universe a re yena ga lebelela o bona ga o lebelela mo wena o bona ngwana wa gage yo a mo ratago yo e leng gore o rata go mo thuša. So the universe is always there from on our side. It's always there watching us, watching over us, and the universe is always ready gore a re thuše. So it's up to us ke go tšwa go nna le wena gore are we ready na gore the universe a tsene ka ra maphelo a rena a re thuše na.
okay bašo e fela ka mokgono ne ke putse ke tlo dira a very short video mara la tsa ntaba setse di tla le tla ntshwarela next time I'll make sure that ke dira di-video tše dinnyane ke a leboga